engathi zibukeka sengathi izimpunga sebakhila bakwaMthimkhulu behleli phansi komthi kwasekuthiwa abantu baqhamuka lenhlanezwe endaweni okuthiwa kuseJuba namhlanje kuthiwa kuseSudan. Sebefikile ke lapha kufika lensizwa mayifika lensizwa lapha bayayibona ukuthi hayibona lo muntu akafani nathi sebemtshende obubukeka ukhathele ngena lapha endlini ulale eselele bawunguza izibi bayithatha bayifaka phezu kwendlu bethi lo muntu lo asimqondi kahle khona azosenza khona bayilayida indlu waphuma phezulu phahleni wahamba azosithela mayibonge inkosi. Emva koke bahamba abakwa Hadebe behlanezwa umlibe kude bayowela imfula baze abanye basala eMatatiyela abanye basala eMaluthi abanye baqhubeka abanye bajika abanye bejika bazojika sebeqhamuka eBergville abanye bajikela eNtabamhlophe eScott. Kulapho ke bantu abankulunkulu nilale kakhulu endaweni engitheni ilandela iphunga elimnandi. Ilapho ke intombi yakwaHadeba uSitheya lapha ethe mayihamba nezinye beyotheza ehlathini mabefika kwakhona into enuka kamnandi malento inuka kamnandi sebeyagijima bayayicinga bayayibona bonke bayigijimela ufike uyayithatha uyifaka emlonyeni mabe bemfaka imini bayamkhipha uyayigwinya eseyigwinyile kufika izwi kuye selele lithi yini leno oyigwinyile athi nayisihlahla esiyimbali kuqhaza kwesihlahla okuyimbali kuthiwe lithi izwa kusiyona imbali leno iginqile kodwa wena uginqe umoya ongcwele mayibonge inkosi. Kusukela lapho ke ngoba ubona yonke indawo kuhlangene kanje kulandelwa lelo phunga abangcwele yilelo phunga laginqwa ngoSitheya naye lafika ngaphakathi lathi mase liphakase kuba yiyo yonke lento ke kuba ke uzobona nje kwindawo kuthiwa samlandela uphunga elihle namanje sisalandela uphunga elihle. Indaba ke zisuka kanjalo eKashembe base isukele ke indaba eKashembe bangcwele ngiyakhumbula angizuqala izasuka phi kodwa ngizoqala lapho ukuthi kwasekwenzeka ukuthi endaweni ethile kwabonakala ukuthi uNkulunkulu kwenzeka ukuthi endaweni ethile kwabonakala ukuthi uNkulunkulu esihambile ke suka ke kwelasentabazwe ke angibali ukusuka eScott uhamba eNtabazo uphinde uhambe kwelasempumalanga kwelaseThekwini cha ngizobala ukuthi esehambile uShembe wenza konke umqalo wendlela limkhombiza selimkhombilizwi kodwa kokuqala wathi mangabe sokufuneka kutholakala indawo ekuphakameni ugudla umngeni usuka eThekwini mayigudla umngeni lishona ilanga lithi malishona ilanga bese ungena emzini weNdiya mayifika emzini weNdiya India lithi ayikho indawo aphume equmgwaqo lokuthiwa ngumngeni road mawuqhamuka komasha uzongena eThekwini aweqe aye ngapha mayifika fike phansi kwesihlahla ahlabelele ulala nathi sewuhlabelele ulala nathi kuvume ihlahla kuvume nje iphakathi emzini walomdabo waseNdiya lithi India balibiza abanye lithi akuyena umuntu lokade lapha ngoNkulunkulu loya. Sokwenzekile lokho uyafika ezweni sakwamhlongo futhi lapho kuthiwa iDurban North eMhlanga Rocks lapho kuhlala khona izigwili zeTheku kusho ukuthi esefikile lapho komnyomuzi ehamba eshumayela ufika kwamhlongo kunendoda egulayo esiyalala kakhulu endlini ayisakwazi ukuvuka mayingakwasakwazi ukuvuka le ndoda ucela amanzi bathi ke bona kukhona inkezo kukhona igobongo mhlawumbe abanye abayazi inkezo yini mhlawumbe negobongo abalazini ababange besalibona kusho ukuthi ke lapho mase oyephelezwa ngomunye ngobathole behleli phansi komthunzi babe ngena lapho ubuza uthi lona unani lona uthi ke lona hawu kudala gula asamazi ukuthi uphethwe yini ngishamehla saba mhlopha wasenakho lokho okumnyama sokuba khona lokho engathi kumhlophe soba khona ukusikhuphana seqando kwenza ukuthi ubone kodwa esikhunze sobaphuze athandazele lamanzi ageze le ndoda engathi kuphumeke konke okuphuma emakhaleni incindi yekhala iziphele ahlukanisa amehla abesekwazi ukubona bese emva kwalokho abesiyamthandazela bese uyaphuma kodwa basamboni laba baphandle nalona ungene nakasamboni nalona futhi amsindisayo akasamboni emva kokuphuma yena lo sindiswayo athi uphi lo kade engene la uphi lo kade engene la bathi ke bona ngalokho egcine engena kuwe abesethi yena lo muntu lona okade lapha nguNkulunkulu mayibonge inkosi. Indoda kwagwacela ayihamba nayo babefika ithi cha baba wena ngoba awunayo indawo uhamba ulala yonke indawo ulale igangeni inendawo ngangiyithenge eNanda
le ndawo ngangiyithenge eNanda angiyithengele ukuthi ngizokwakha kuyo kodwa uzongibuyisela isihlanu sosheleni lapho uthenge khona le ndawo mina ngangiyithenge khona bese ke uyayithatha indawo ebese uyakha kubaba omkhulu lapha ebuhleni ngoba akhala engathi laphana ephakameni kuphakameni okudala nakho unyuka mawubhekele phezulu nakho kuphakama okudala ngapha usuyabona sokwaba izinto kuyabona futhi kudako umuzi nje osomdala kusho ukuthi ke lapho ke abantu abankulunkulu kwafika ngelila ngikhehla nesalukazi balala mase bephuma kunabantu abahlele ebaleni abantu abahlele ebaleni bahleli ngezizathu ezithi babefike begula bexakekile bayesaba ukubile emakhaya babona ukuthi ukuxakeka noma ukugula kuyawubuye kubuye sebebuza ukuthi hawu lo mzophakeme kangaka kuthiwa yini igama lakhona bethi asazi bathi uphakeme lo muzi baphume kwasala igama sokusekuphakameni mayibonga inkosi ngemuva kwalokho bangcwele kuthiwa kwafika abantu abaningi abangakodwa labantu abaningi babo kabumi inyawo zime phansi babonakala bemile emkhathini mabemile lapha emkhathini labantu le ndoda kwagwacela ibabona ibisiya kuba befika imtshena ukuthi kunabantu abagcwele lapha esangweni aphuma ekubo mayebabingelela laba bantu athi benithini bathi bona sizwile ukuthi ufikile wena ulandelwa izizwe uzokusikhipha egodini zosizi ngakho nathi siyafisa ukuthi siphume egodini zosizi uthi ke yena hambani ningene ezizukulwaneni zenu zona ziyakunikhonzela zininikelele zinikhiphe egodini zosizi zinivulela amasango zinihambele kuyentabeni zinigidele uma ufika la khetha inkosi uthenga umnazaletha ubhabhadiswe bese ugcinisa abatha bese ukhipha abakini egodini zosizi ubavulela amasango ubapha ukudla ukubapha ukudla ke ukunikela unganikela uthi ubapha ukudla unganikela futhi makunikelela impepho usabapha ukudla ngoba bese igangeni nje kuzawuthi ukuthi makunuka impepho lapha bayabuya nabo bezodla lezi indawo lezi abahlala kuze igangeni abalambile kuze kuthiwe bangamadlozi agola intethe ukugola ke kuzingela kusho ukuthi bazingela intethe ngoba emindenini yabo abakwazi ukuya kuyona yingakho kuye kuthi lapho kufika khona ubaba kufike kube nempepho mayibonga inkosi ninikelele bangcwele impepho niphinde futhi ningajaha ukubuya emakhaya awojala ukuyidla ngoba mawungayidlanga bayidla bakini uhambe futhi uyofaka umdedele mawungafaka umdedele abakini kabangeni nakulomkhosi okusuke kuyiwe kuwona ngoba wona basuke bengakubonanga ushuthi ke abantwana bakaNkuluNkulu ziqala lapho ke indaba kaShembe isihlabele 139 sinendawo lapho esithi kwathiwa akayokusishiya sisodwa wathi mayishintsha ibhantshi lasalila lathi langashintsha ibhantshi yasala inyanga yezulu yathi inyanga yezulu ishintsha ibhantshi lwasala uthingo lwashintsha ibhantshi lwasala unyazi usungalandela ke akukho okuhlukile okwakwenzeka unyazi lapho likhona kwenzeka imangaliso nakhona nobani nonayiphi inkosi ke yahlala inezimangaliso eyazenza ngani ngoba konke kwathwa akakusishiya sisodwa ilokho ke sidala sithi uShembe uNkulunkulu bangcwele ngizawucela abangcwele ningivulele incwadi icishe izabantathu uJoshua 24 ivesi ka20 uphinde kube uExodus 28 ivesi u49 bese kuphinda futhi kuba uMathewu 13 verse 16 Joshua 24 verse 20 Deuteronomy 28 verse 49 kuzoba uMathewu 16 Mathewu 13 verse 16 Yandibema bafowethu Atunani bodade wethu Owuzane namhlanje Ana ngomphumo
Uzane namhlanje awinanguthi. Cela ngifundele uyitholile. Joshua 20 verse Joshua 24 verse 20. Nxa nimshiya uJehova, Nxa nimshiya uJehova, nenikhonze othixo bezizwe, nize nikhonze othixo bezinye izizwe, khona uyawuguquka, anenze lokubi, aniqede, asenenzeleko okuhle, esenenzele okuhle. Inkosi ikubusise. Niyazi nibangcwele ukuthi uShembe ubakafika ngesizwe lesesiyithini ezinsundu ngabe siphelile, ngabe siqedweni, ngabe siphele kanje. Uyabona abantu Shembe afika ngambe bengasafuna uba ngabantu, nami uqobo bengingathanda uba ngumuntu. Ngafanisa kanje mina bengithanda ukuthi noma ngidlala kusekhona ama tape record bengidlala ingoma zesilungu ukuthi ngiyazizwa ukuthi ithini noma ngizizwa akunamsebenzi bengicanda ba izwe lingibuka njengesihlakaniphi. Lokho ke abantwana bakaNkuluNkulu bheka ngoba abantu abaningi namanje ngoba kuzokhisimuzi nje iningi imali abazoyichitha beyichithela ukuthi bathenga inwele engezona ezabo ngenxa yoba nje zingezamlungu, abazazi ngezamuphi umlungu. Kangigxeke bangcwele kodwa ngizama ukucacisa indaba kaNkuluNkulu. Bese bethatha lezo nwele bazenze ubusuzwa kuthubana kamuhla ungathi ngumlungu. Ngabe baphelile abantu ngaleyo ndlela, kodwa uShembe ubo abathathu ababuyisela endaweni yabo lapha abakhona. Yingakho abantu bakwazi ukuyigqaja, bekwazi ukuyiqhenya sengathi uNkulunkulu angahlala impela senze sibe isizwe esikhulayo, sibe isizwe nathi esizethembayo, singabi isizwe sibona singcono kwesinye. Ngani? Ngoba kuthiwa nje nize nikhonza abanye uThixo. Vele sikwazile ukukhonza abanye uThixo. Abanye uThixo besiba le ndaba iqala kanje ke sokufikile abezizwe nabo sebekulelizwe befuna thina sibe zikhonzi zabo. uShembe kokuqala uyisikole somphefumulo, uyisikole sengqondo, wafika lapha ezoguqulizwe ukuze lifane nasezulwini nomuntu nomunye kungabibikho ngcono kunomunye. Namhla abantu bahlala ezitezi, abantu bahamba ngemoto yazagitshelwe umuntu, konke lokhu uShembe wakusho efika. Mayibonge inkosi. Fundele baba. Exodus 28 verse 49. Exodus amenuloko Deuteronomy ayo Exodus. Deuteronomy 28 verse 49. Yani memanani baba pangisani nesume awuzane namhlanje anangomphumuzi. Funda baba. Uyakukhonza izitha zakho, ayawuthumela zona uJehova. Ngakho uyakhonza izitha zakho, ayakuthumela zona uJehova. Ngokulamba nangokoma nangobuze bomzimba. Inkosi kubusiza ubheke kahle uDeuteronomy 28 kube uverse 49. uJehova uyakulethela nakho ke uyakubeka ijoko lensimbi entanyeni yakho azaqede. uJehova uyakulethela isizwe sakude. uJehova uyakulethela isizwe sakude sasekugcineni komhlaba, entshonalanga. Sasithabelungu ngabasentshonalanga njengokundiza kokhozi. Mawubona lapha ibhanono liphezulu,
awulizwa mayikhama ukuduma uzolizwa mase lidlule mayimbhobhe yokudumisa ikhafulela ngasemuva ubuso ukhathi ubonke ibhanoyi kanti ungacabanga ukuthi wena yukhozi mawulibona liphezulu nolimi lwaso awuluzwa ulimi lwaso uyohamba lapha esikhona eXolani nako St. Louis ukuzulufunde isizwe esinolaka abelungu banolaka esingakukhathalela omdala simazi nomdala nokuthi yini nesingakusiza nomusha futhi asinakumuzwa futhi siyakudla inzalo yenkomo zakho bayazi abakhulele emaplazini mangabe noma abakhulele emabhunweni noma bekhonze ngaphansi kwabelungu bayazi ukuthi lapho abelungu bebekwazi ukuthi umune inkomo bayithathe ezinhle ungavumi nazo bakukhomba indlela funda ba iphelile siyakudla inzalo yenkomo zakho nezithelo zezwe lakho ngisho ngabe kunezihlahla ezimilela ngokwemvelo kodwa bayakwazi ukuyibiyela kuphenduke kube ngezabo uze uphele wena nje into yakho uphele inkosi kubusise amen wasisiza kushembe ngokufika kwakhe kulelizwe lakithi ngoba konke siyakwazi nathi manje njengoba ngithe isikole somphefumulo usifundisa ukulima usifundisa konke noma thina singafuni ukwenza kodwa khona kunjalo wayezele lokho ukuthi singakwazi ukuhlupheka Matthew 13 verse 16 13 verse 16 yebo kodwa abusisiwa amehlo enu ngokubona ebona nezindlebe ezokuzwa ezwa abusisiwa amehlo enu ngoba ebona nezindlebe zenu ngoba zizwa ngiqinisile ngithi kini abaprofeti abaningi nabantu abalungileyo ababefisa ukubona lokho enikubonayo abakubonanga abaprofeti abaningi okuthiwa bayabona nabanye abantu abalungileyo nabazihlakaniphi kodwa nangoba nanezwa ushembe naphinde nambona lezo ihlakaniphi nalabo baprofeti abakwazanga ukukubona oba kuyifela ligcinelwe nina nokuzwa enikuzwayo abakuzwayo konke lokuzwe enikuzwayo akaze bakuzwe ake nizwe Nkosi kubusise amen bantwana bakaNkuluNkulu thina sinenhlahla bangcwele inhlahla yethu ilapha ekutheni thina sakwazi ukumbona ushembe kuningi engingakuchaza ngingachaza ekudeni ngichaze lapha eNewcastle kube kuphela engathi mangifika mina ngifike lapha ngo1979 ngikhethe inkosi kumshumayeli uKhumalo umfundisi kwakungumshumayeli sisonto eLibanon section 1 lapha eMountain kwakusasonto kwathwala la kuleso sikhathi leso ukufika kwethi sibancane nomshumayeli umethula abaningi nabanye nomkhokheli uMakhumalo wasemfudumalweni uganekithe emantshalini impela ugana umfowethu esasifika na uyena wasikhombisa lo Nazareth kusho ukuthi abantu abankulu kuningi okwenzeka lezo sikhathi ngayiqala kosithola abaqala leli tempeli la enkulu sithi kwenzekani kusithole uzabona ubuna konke bangcwele kodwa ngenxa yokuthi akupheli izizaba kodwa kuphela isikhathi bangcwele sengathi ngembatha ingubo yozwana nothando inkosi ibuseni kuzwile ngiyayikhetha inkosi inkulu yasebuhleni mama Nazareth hayi igama lami numvangeli Nyanombe niphuma eMaputo Mozambique ivithi la usameni uzalwa nizalwa eprovince yaseNyembani eMozambique ivithi la usameni isiZulu ngeke nikhuluma kakhulu anisazi isiZulu ingimbuha amen yapatanisa ngeke ngikwazi mantwana benkosi ngijabulile kuzobuka phezulu phambi kwenu maNazaretha igama lenkosi amen ngiyaqala kufika kale ndawo ngiyaqala ngifika lana ngumvangeli mabizela imakamgaveli mabizela ivithi la usameni ikutwa akwangandi kona kwantu umuntu lweyi uthi ufika
ngoba uzile ukuthi umvangeli akasekho amen. wathi umvangeli Mabizela munhu loyi yi nga hanya intamu na yena le ntaveni le ebuhleni. Sasihlala ndawonye ebuhleni nasekenani. Wa hi kombisa rirhandzu. Sikhombisa uthando. Tshamile ntamu na yena ntaveni ka lembe li nga hela January tlhela fika na yena July hi tshama na yena le buhleni dokoto lingwi etlela ndhawu yini Chutsongo lexi hi nga xi na xona hi qephulelana. Unyaka ondlule sikela uJanuary sasihlala ndawonye ngoJuly sasihlala ndawonye konke okuncane kwakukhona sasikwazi ukushirelana sidle ndawonye siphile ndawonye. Wagamili hi kombinana swa ku iparani fika le ndawu atani kombisa kaya na yena wa fika akaya Mozambique ata vona kaya avakacha atiphelela nivakachela ndawu leya tiko la yena la Newcastle na yena wa fika le kaya. Mabizela wayena luthando lokuthi umvangeli okhulumayo akwazi ukufika azobona umuzi wakhe abone nasethempeleni abone nendawo njengoba eze wafika naseNkulisa. Kodwa ngoba uhambile ufisa ukuthi noma kunjalo engakatshalwa uzibongela ukuthi akwazi ukufika. Nabonga kuti amkuma manazareta namu hanya namu landzela nkulukumba loyi wa kushonga wa le buhleni. Uthi ubonga ngoba wafica manazareta iphila elandela leli phunga lalikhulunywa umvangeli iphunga elimnandi akulandela uNkulunkulu wasebuhleni bamaNazareta. Manazareta ngizodlula emavesini ambalwa ankama ufambile ngizodlula emavesini ambalwa ngoba nesikhathi sesihambile. Ngihlabelelo sha 2022 lesihlabelelo sika 2022 ngingomlandeli wakho alo moya yawo ngingomlandeli wakho akonomo oyawo ingwe ayiphangusi usinhliziyozi ukulizwa izini ayiphangusi inhliziyozi ukulizwa izila ayibutwaneni bami agiya akulala anasi asikupali amagi kulanti ayiphangusi usinhliziyo yami ukulizwa izwi ayiphangusi inhliziyo yami ukulizwa
ayikuphakamini angiya akulanda nakhona inhlangakazi angiya akulanda avuma ahliziyo yami avuma angikulandi avuma ahliziyo yami avuma izolo nkosi yami abingi kula hadi namuhla amhlekazi amangibe nakusasa nkosi yami mangikulande nakusasa nkosi yami mangikulande Nkosi akusiku kwami ukukulanda wangidosa wena baba angizibopho zota nanamuhla makube njalo ungithandi we nanamuhla makube njalo ungithandi nabonga manazareta ya unyazi manazareta unyazi nibonga nikisamalana kulukumba nibonga nibatwali bamina ngibonga sengiguqile la ngibonge nabazali bami laba nganikumbisa shembe batwala banikomba bakhomba indlela abazange banikomba bathi sonto utimbenyane angazi linye isonto abazange abangisekule kwinye isonto bonga amkhulu wami loyi angayena anga ashembe angafika kayena bonga umkhulu wami ushembe wafikela kuyena amkhulu wami na watira Maputo wayesebenza eMaputo kamiji Ferro kwasefeyeme lapha kwetimela kwa relo inela kwa relo mkhulu wami na ningisina tatwaliwa kankamalo ningisina twaliwa mina ngazalwa umbangeli abatwali bamina abali batsongo nabona abazali bakhe babesabasha nasemshadweni mina ningwana wa useji abatwali bamina uthumbu esiswini sikamama u6 kubatwana bonke loko afambile adropeni letwaliwa amakhwatini afambile kokwana tira amadropeni thina sizela emakhaya umkhulu usehambile usebenza emadropeni se akuma amanazareta bamkhokhela sitimeleni wasehlangana lo mnazareta bemkhokhela esitimeleni se wamlandzela shembe kokwana wasikuma wamlandela ushembe
loko amlandzelile Xembe Manazareta a wa lo swaki drupeni kama pasara kama wa kolonyi kama lo wa khale hi 1964 khale emlandele ehleli edolobheni lapho ko 74 76 64 wayehlala yedwa eshila ingane zonke emakhaya. loko amlandzelile Xembe emkokwani wa mina mkhulu se amlandzela mina malembe yo karhi ka fika ritu ka yena mkokwani Ngele eminyaka ethizeni kwase kufike izwi kumkhulu wakhe lamhlongola kama phusile kufamba uyakaya uyahanyisa abeleki va wena lamxhosha lathi buyele muva uyothathela izindaba zambe kwabakini. wa angaphumelanga kube akuzange kube lula angaphumelanga kokwani kube lula ubelikhuni akuzange kube lula ukumukela lokho wabela wahela ntiro Xembe wamtekela ntiro angwakatiri umsebenzi uShembe wamphuca umsebenzi atshama makaya zama uqala atheke kumbe amatsawu lumkintali wasezama ukukhanda ingadi eJardini ukwazi ukuziphilisa aswifa swi nga vumi swi gaba swi kushe ilanga bese liyashisa zonke lezi zinto loko ayitlela rito la ka Xembe liku famba uya ka vakokwa famba uya ka vatswali va wena uyanyisa vatswali va wena la loko libelese lizwi litibuyele emuva uyophilisa lesasizwe osishiye emuva. nemali angena yona mkhulu kama lowo ayingekho leso sikhathi kukuwa ibudgetile okufana nemali hawu azama kwata kuyini akuni nawa nutivi avakufamba ta kudyondzisa mina nawo wathi nomthetho nokwenza konke lokho kwasesotweni angakwazi kahle leti lizwi nizokufundisa hamba ngizobe nawe lin'wani siku kokwani atshamile ka xitulu azama a byela Mshumayeli Sithola ku ni kombela ku u ni dyondzisa swihlavelelo kumbe minawu ni tsala ka buku para ni kota ku ni kota ku famba ni ya va dyondzela le kaya loko a tekele ka dero la ku tsala u kuma hi urongo a nga swi koti ku tsala nchumu uthi ngelinye ilanga uSithole ehlalele umkhulu wakhe wasondela kuSithole ephethe iphepha nepeni ecela ukuthi alobe izinto ethize ukuthi uzowenza kanjani ebandleni mase saphethe lezi zinto bebuzana ke fakile isicelo sakhe waphatha ubuthongo khona lapha lale akuzange kubhaleke lutho wateka decision mkhulu wakwafamba eminenge wasethatha isinqumo sokuthi ahambe ngezinyawo andawo ya 500 kilometri kusuka capital eMaputo uyakhona makaya 500 kilometri bangelifana ne 500 kilometers abuyele emuva ngenyawo ikangena yona imali akuphela ngoba wangena imali yokugibela siyafamba eminenge uhamba ngezinyawo wakhalda ka muti wun'we ka Xisaki tiwandlula komunye umuzi wakaSisaki bamlosa bamvitana wase bembingelela ke bamdabukela bambizela ngasegcikeni bakuya kwina kuna famba niya akaya limntolo wakukona wathi ngibuyele ekhaya nifamba eminenge ngihamba ngezinyawo se bamsiza baku hawu utafamba eminenge ndawo yakuli kangaka ngeke ulunge awuthi kumana kancane la sibone ukuthi yini singasesize ngayo bamungenisa ka bona bamunyika bishikati la kubama block kubana ama block la igcikeni base bemnika toho lokushaya itini washama asitini amasiku manharu washaya itini ensukwini entathu se aritu lifika ka yena liku se ulikumile mala ukugwivela famba ufamba jokela phambili lafika izwi lathi sekwanele le mali ozoyithola la ulungile uzokwazi ukubeka phambili se bamunyika mali leyi ya ku ringana yoyenela akuphela a xibomba kwela imali yayingana ukuthi agibele ibhasi bamunyika bamuhakela akhwela xibomba azafika kaya gibele ibhasi waza wafinyelela ukufika ekhaya akaya wani ehla ka Dejan nasukile ekhaya wase eshile ekhaya kuze kuhlangana iminyaka cishe 10 weminyaka esikile ekhaya ankama loko nga hina mafoni kwanga hina kuyini emakhaya swo kambe papela lo nga fiki emakhaya lemetswalo kona kungelula ukuthi kube khona communication njengoba sinamafoni ngisho incwadi yayinzima kakhulu ukufika kule ndawo ngoba zazi ngangabi kunemoto ezihamba endaweni loko afikile kaya amkhulu wafika bababa era bona bangatameli mimiti ya bona
va fika va bava va kona loko va fika kokwana a fika a nga hi na nchumu mabaji ya ku handzukela a nga hi na xirhwala a va fikanga va mamukela lula va fika va mu tixipelezana va ku hawu loko a fika ku ni fika na xembe ni fika ni nkulunkulu Uma efika omkhulu ekhaya engaphethe lutho edabukele kwabona abantwana bakhe abazange bamamukele ngendlela enhle bambukela phansi wathi hayi ngicela mingamukele nginiphathele ushembe abasitwanga kahle abasitwanga lula kumamukela akuzange kube lula ukuthi baluze lolulimi akutshika hinkwaswo leswi miri swo tisa mimiti mamukela xembe ni tani nkulunkulu shiyani konke lokho khonza iThixo nemithi mina ngilethele uNkulunkulu ophilayo abazange va mamukela vete wena bava usiyile ma 10 years ufamba tshama ka maputsi sala hi patanisa sala hi vabya ni vana hi lava tinyanga ti benzela mimiti ekutheni wena baba usilahlile sasala sahlupheka la sasa sabamba nedindi wona tshama drobeni kuhlala edrobeni loko ufika ni swa wena manje umuntu uma ufika nezinto zakho nje singazazi kumbe ufamba ukhenja kumbe ufamba wayinka yini uhambile uthwala noma uhambile wenzani thina asingene lezi zinto zakho mamani wa mina avabya amanazareta uma wakhe wayegula awa hi mhlezana ukwesanda kuthola ingane yesithathu mina niwa useji yena wawunana ingane yesithathu lo n'wana avabya na yena avabya mamana mntwana wayegula nomama wayegula afamba tinyangeni hinkwato mavabyi va nga mukumi wazula zonke inyanga afuna impilo akazanga ayithole loko a famba hinkwako a famba tihlolweni hinkwako va nga yi kumi ahlulelo ya ku a vabya yini mamana hamba ku yonke ihlobo yenyanga nabalaphi kodwa akazanga athole insindiso yokuphila an'wana avabya na yena avabya swi kumeka swa ku va fa loko ku ti chuma nga xita a wa hlata ngati a twa nchumu lani ka nkolo an'wana avabya la ku famba misaveni waphalaza igazi umama ingane naye yayigula ngendlela yokuthi yayingasathembisi ukuthi ingaqhubeka iphile emhlabeni mkhulu a gamila teka xinyuma ku mina loko munhu amukela vana va mina ni ta famba na tshama ni ta ka dokodela mina a nhoveni loko museka swa ku muni la mi ta ba mi pfuxela nhoveni waseyithatha isinqumo umkhulu ukuthi uma mingangamukeli lapha ekhaya ngizohamba ngiyozakhela idokodo lapha ehlathini ngihlalele khona uma sekufika ikini ukuthi mingikhumbule noma mingilethele ukudla noma menzani ngizongithola khona lapha ehlathini va xawa hi uvalo vatswali va mina va ku hawu ngeke swi enceka leswi ta hlekiwa hi tiko base bebuka izwi ukuthi lizobabuka ukuthi abantu abanjani abalahla uyise base bethobela ngezansi va ku hi ta ku amukela mapapayi bemumukela ke ubaba wami va ku hi ta ku landzela ku ya nghena esontweni hi ta ku pangalata hi ta ku komba nyara zakho zokukhonza uNkulunkulu wakho sobe nathi siseduze silandele sibone ukuthi wenzani manje va ngisina khola va kanakana kodwa bengakakholwa bekukhona ungabazani kwakukhona ukuthi bangabazi se va ku ni wara va famba va lava anyanga ya ugama makholo amahle bathi noma sebebuza lapha emhlahlweni nezangoma eyokugcina inyanga abahambela kuyo yikwa mina ni voni nchumu ka wena yathi angiboni lutho okufana nokugula kuwe igamili va ku hawu igamili nyanga leyi ku mina ni vona amba wa wena a nga mkholwa mina ngibona nje ubabazala wakho ophethe inkolo abuya naye ekhaya yena ta kusiza yena atahanya yena uzokusiza uzophila nomntanakho anyanga leyi ku wena utave xirho ka kholo leli ta ku na uthi wena ukhona umsebenzi ohlelelwe kule nkolo yakho uzonikezwa umsebenzi uzoba umphathi othize lapha enkolweni loko a vuyile mamana a sungula ku ta landza hi minawu wa kona wa minawu ya kokwane a mu nyika mati a phuza a endla yini a nga hlwelanga yo hanya mamana uma sebuya kulezi nyanga ke zamluleka wase eqala manje ukuthi ayithobe phambi komkhulu emnika amanzi amthandazelela amanzi konke lokho okwenziwayo wasesinda umama wakhe
wanya kanjani mamani ni n'wana loyi makwenu loyi anga hitwa makwerhu on'wana wa yena mamani yena wa hanya na mhlava hanya kanjalo nalo dadewabo sisi wakhe naye wasinda kanjalo hi xembe wa n'wina manazareta ngayo lo shembe lo esize ngaye esihlekene ngaye ni namuntlha ni leswi mamani wa mina wa hanya mukhokheli vito la hosi namhlanje usaphila umama umkhokheli ebandleni a rito ilanga li kuma nyangeni leyi tisekile manazareta ukusho kwenyanga kwenzela ukuthi asinde uma wakhe ni makwerhu loyi anga havabya nga la ku fana yena wa hanya ni swoswi dadewabo lo egula kakhulu usise naye wasinda khona uyaphila se indlela leyi nambonga mkhulu loyi anga pfumela xembe loko a tile ka yena nambonga hi khizama ka ndlela mina uyazibongela kakhulu uNkulunkulu phakathi kwenu ngalendlela uNkulunkulu wahawukela umkhulu kuze kungene lo buNazareta kubo loko nga xembe nga fikanga ka mkhulu kani nga tswaliwanga hambi mina ku mamanala kufa uthi uma ngabe ushemba akafikanga kumkhulu naye akazanga mhlambe ngabe akazanga azala ngoba ngabe impilo kama naye uma akazanga aphile ngabe ufile kudala bamlandzelile xembe mkhulu wa pfula bandla likulu kama lowo manazareta bamlandela umkhulu wase evule ibandla elikhulu khona endaweni zakubo xembe wa fika hi moya amdonisa minawu yinyingi hinkwaswo matamelela afika abandla ngomoya amfundise yonke inqubo yebandla yonke imithetho yebandla imisebenzi yebandla wayefundisa ngomoya abanyingi ka ndhawu leyi va nga tswali van'wene va nga kumi va ze va tswala va kuma vana abaningi babengazali abanye babezinyumba kodwa akuzange kwaba khona inyumba ngaleso sikhathi kulaba babesondela phansi kwalomkhulu abathandazela ngegama likaShembe ilo nkama manazareta hina hosi ayi nga lilula mkhulu azafamba misaveni angazanga ayibona ngaleso sikhathi uShembe wayedula ukuthi atholakala ngoba kwakunzima ukuthi umuntu aweleze kulelizwe indlela zokuhamba nemithetho yezwe ukuthi umuntu wayengakwazi ukuphuma angene kwesinye isizwe kodwa ukwazile ukusebenzisa uShembe amlalele kusinda abantu abaningi bazale kwenzeka izimanga eningi ngoShembe wamoya ngalezi ankama lowo era nkama wa hosi langa lamalanga leso sikhathi kwakubusa inkosi ilanga lamalanga ekuPhakameni hosi langa lamalanga iwafikela iwavama kufika Mpande inkosi ilanga yayihlangana nabathile laba bekwazi ukuwela uhlangana eMpande kwaMhlabelingana awu hosi langa lamalanga lana ikona kuPhakameni ka n'wina wa linyakatho hikuve wasithi ubaba asho kubantu baseMozambique ukuthi ekuPhakameni kwenu kulapha enyakatho lapha eMpande loko muwela loko nifika lana kula ka muwela na n'wina wenta kumana na n'wina lana sengize ngafika lana kufanele nihluphe nize nizofika la umhlangano wenu uzoba la eMpande maswanga lilula makholo amahle ukereka mawukolonyi lokuwela kuhana umbandlulula reka mawaku angisina chuseka tiko la Mozambique kodwa konke lokho kwakungelula ngoba lesikhathi kwakukhona ubandlululo kwakukhona ukuthi laba bantu laba abazovukela umbuso wamaPutukezi ngaleso sikhathi umuntu mabembona yaluza baqama ukuthi ufuna amasi yokuvukela umbuso manazareta abatswali ba mina abangena vana bavafana kufikila weti ya kubaba hosi langa lamalanga fika Mpande se le kaya amakaya loko kufika hosi langa lamalanga kwani vanhu vambirhi bangeni noma vanharhu vala kuwela va hosini langeni lamalanga n'wina van'wanyani va hlenga mali va tamelisa minyikelo lava va kuza va bikela hosini uthi ngaleso sikhathi abazali bakhe bangenayo izalo yensizwa kwakuzala amantombazana kodwa kukhona kwakwenzeka ngaleso sikhathi ubaba mayeze ehlala azokukela eMpande kwakuhleleka abantu mhlawumbe ababili ebandleni bakwazi ukuya eMpande ibona babephatha imilayezo yonke yebandla inkinga zonke ezikhona bazobikela inkosi abatswali ba mina va kombelile swo hi kombela vana va vafana hi ku tswala avana vavasati hi kombela vana va vafana swa nkulukumba hi nyika vona ku ve hi ve na vona hikuve a heta ndzeni tswala vana va vafana van'wanyana ku hela abazali bakhe basebephathisa laba abantu babezokwazi ukuwela ukuthi nifike kubaba nisicelele nje abafana ashintshe nje kungabe lokusiza lamantombazana
Bakwenza lokho. Seloko va fikile va nyikela loko pfale mhlangano va wani xibusiso va ta xikhela bangeni. Uma befikile nalomlayezo uma sebebuya nesibusiso senkosi langa bazositula ebandleni. Vatswali va mina va xamukela Manazareta. Abazali bakhe nabo bazuza le nhlanhla nabo bathola lawo maphasela yabo nabo. Loko a sungule ku tswala ndzeni ka xibusisi lexi wa tswala vana va vafana va tswale mfowethu loyi ni mu landzaka ku gama ku tswali wa mina hi kombeliwile a phambeni ka hosi langa la malanga viti la hosi. Lapho sajika khona izinto ke kwaqala ukutholakala insizwa naye wazalwa phansi kwesibusiso senkosi langa. Sendawo emaka leyo Manazareta ni bonga Nkulukumba angahlangana nomkhulu wa mina kuze nitsaliwa na mina ngikela leyo. Ubonga uNkulunkulu waNazareta wahlangana nomkhulu wawo ke lomkhulu ukuze naye azabe khona namhlanje naye izizwe eNazareta. Ina itsaliwile Manazareta inga itwa swa ku Nkulukumba misaveni a chimsha usungula tswe leswo itwa swa Nkulukumba misaveni xembe Manazareta. Tibona bezalwa ezaleni njengoba bezalwa sephasi kuNazareta bazi ukuthi uNkulunkulu ushembe. Agama avitela ku Jesu likuma na hikulili litiva singa litivi swa litita hi kwini nje. Lokho tu Jesu balithola sebekhulile mhlambe bakuthola endleleni naseyikolweni nakuphila babehamba khona. Kodwa bakhona endlini ngoba banomama nomkhulu bazi ushembe. Sengela leyo Manazareta nibonga lo Nkulukumba wa n'wina likunikizamile phambeni ka n'wina Manazareta. Ngalendlela lobonga lo Nkulunkulu wenu ngoba wenu naye wakhe shothi ubonga lo Nkulunkulu wethu. Ai khemeni switiya Manazareta Nkulukumba wa n'wina a helelile. Sibambeni iziqine lo Nkulunkulu wethu uNkulunkulu wenu uphelele. Mvangeli akhulumile swihelile Manazareta akhulumile swininge khulumile swa khuluma mvangeli akhulumile swihelile Manazareta. Mvangeli ukhulumile waqeda. Naye akusizi ukuthi abe lokhu kube khona zokusho okudlula lokho umvangeli akhulumile. Mutani vonela bhuku nikombela mundyondzela bhuku la Matewu. Ngivulele incwadi kaMatewu Waseji 6 avesi ya 9 verse 19. Ingazibekeli imfuyo emhlabeni lapho konayo intundu nokugwala nalapho kufohla amasela ebe kodwa nizibekele imfuyo ezulwini lapho kungona intundu nokugwala nalapho kungafohla amasela ebe ngokuba lapho ikhona imfuyo yenu yoba khona nenhliziyo yenu ukukhanya komzimba kuyiso njalo uma iso lakho lilihle wokhanya umzimba wonke. Nkosi abusisi ashiku xizulu muswitwile Manazareta. Tifundi ngolimi lasekhaya nizwile nonke. Akekho ongazwanga. Nambongela nguna mungalani Manazareta. Utibongela nina nikhona lapha. Yikumtsikile imiti ya n'wina ya kuxonga ni Ngoba hinkwaswo nishema n'wina. khaya bonke ubukhazakhaza obukhona ezindlini. Mulandzela Nkulukumba loyi wa le kukhima Manazareta. Liphuphe elihle uNkulunkulu wamaNazareta. Le thomba ya n'wina Manazareta leyi hi landzelaka ithomba ya hina ya ku anga kona kumtekela. Akulona lo lokuthi lekhwisile silithole etiqweni levelo leli. Leswi swi endlaku lani Manazareta hi swona ni mundzuku switomfulela ndlela ya n'wina nakona swi tekela hi munhu. Lokho enikwenza la niqaba indlela yenu nakusasa la nizohamba khona. Se nambongela makhola ya kuxonga hosini. Bongela nina bahle basezulwini. Na mina unibonga kube nikhizamile ka le ndawo Manazareta. Khona lapha enkulisa. Hambu leswi mvangeli nifikile anga hali kona. Noma sengidumele ngifika umvangeli angasekho ngenyama. Hikuve ni volole na yena loko nitafika atanikombisa kama kwakhe nitlhela nita vona matepeleni ya yena. Yena waye enothando lokuthi azongithatha yena kwakufanele angiqhube angilethe la angihambise namanye amathempele ngibone leli zwe leli elihle. Nena afika akaya nena yatabona. Lokho nami ngizobe nginami ngimhlelela ngimlinde ukuthi afika nasezweni lakithi nami ngenze into efanayo. Se Manazareta
leswi ka nencha ku ve nita na mina ni ta mi veka swa ku a wu vala phela ta ni vona hambi hi le moyeni swa ku a li rhandzu leli li kona njalo hi khuveka leswi a nga swi hi nga twisaniwi swona. Akho nami ke ngizamile ukuthi ngize noma kunzima ngithi lolu thando angilikhonge ngisimbeke noma engekho kodwa lolu thando ngiyathanda ukuthi liqhubeke noma angasekho yena ngenyama. Se Manazareta nambonga le Shembe ku ve ni kulisilwe yena ni leswi ni kulaka Manazareta swinyingi leswi swi ni encekelaka Shembe a ni kombisaka leswi Shembe a ni vekelaka hi swona Manazareta. Bonga lo Shembe ngoba ngikhulisa yena uShembe konke lokho kwenzeka kimi nakusasa nani konke kuvela kuyena uShembe ngilendele kuyena uShembe. Mina mitisa swa ku khomani ka Shembe Manazareta. Nami ngithi hlalani kuShembe. uShembe helelile ngakona mbanyana misaveni. Uphelele uShembe akekho omunye futhi sokusimthola ufana noShembe. Zamani murandzana swa lisima kuloko murandzana makholo. Into ukhiya ukuthandana makholo. Muhloniphana. Niphana. Ikona Shembe tu tshama ka n'wina. uShembe azokwazi ukuhlala ukube nozinzo kithi. Awamkulu ahlonipha wamtsongo. Omdala ahlonipha omncane. Awamtsongo nena ahlonipha lavakulu. Ahloniphe omdala. Ankulukumba ta tshama phambeni ka phakathi ka Ube n'wina. nozinzo phakathi kwenu. Se Manazareta hileswo amarito nto makuma wona ni vulavula phakathi ka n'wina. Lawa mazwi uNkulunkulu angiphe wona ukuthi ngiwathule phakathi kwenu. Ngibonga kakhulu kube nifikile ka litiko Manazareta sungula utha awukhika ka tiko Bonga leli. nje nami ukuthi ngize ngilibone leli laseNewcastle. Lavanhu va kushonga Abantu abahle. va lirhandzi nga ni lirhandzi hi ntamu Ngibona Manazareta. uthando elifana naleli. Tshamisani swo leswi Manazareta mi nga cinceni. Ningashintshi. Se Manazareta na mina unabonga ni nga ni moxa nkama. Nami ke ngifuna ukuthi ngidede enkundleni kungawonakali izihlelo. Ndza tlhelisela ka lava va nga ni nyiketa ku ve ni vulavula matweni ma. Ngiyabusela kulaba abanginikeza umsebenzi. A hosi busisi leswi mi nga swi. Nkosi busisa maswala. Nkosi busiseni kuzwile. Siyabonga kakhulu bangcwele kukho konke bantwana baNkulunkulu sibonge nokubekezela kwenu kodwa uNkulunkulu kusho ukuthi ubethandile namhlanje ukuthi mhlambe manjalo usheshe niphume namhlanje ke nithukuma kuze nilalele neindaba eziqhamuke eMozambique. Inkosi busukuphama kwabangcwele. Siyawuthola isihlabelelo. Kuyaba isihlabelelo 32 emva kwesothandazani sonke. Umvangeli uyawuphinde futhi yena abeseke asicelela umusa enkosini. Amen. Anginje